Sini obuka wena ngulo obuka yena ngidlulile loya uhambako la. Wena lo babe uyabuka umbuka nje. Ngulo ombona wena ubuka yena. Wena umuntu omegedeni njengami. Ngiyamathi vela wena amadoda vela ngabona amadoda vela emehlo yakho uyavulela. Kude lokho wena emehlo yakho uyayivuleke ngibonile ukuthala ngokubona nje. Angisabuka emadoda mina. Ngiyalo sobuka yini? Ngibuka one man. Ubuka mali kuphela. Vele wena ngivele sikhulumile ke. Wena sobuka amakhoda 2. Lamakhehle laba akhoda 2. Makorathi. Ngiyakubona style sakho sesi. Awusotshintshile shaya. Angimtholi lo mlungu lo walaphela, sola ngimtholi. Angani vele batosding. Uphumela ngaphandle. Mbani? Lo mkhulu la. Lo? Wena ngulo ufuna ungene ukokoda khona ungene khona. Ngitshele umkhulu la kunamkhulu la. Unalo guy lo yalo ngivame kumbona emela. Ngokhona ngoba angikhona ukuhlukanisa phela. Ngangiphuthele liphutha le ibathini inhlanhla lengawo ngoba ngabe sengimkhulumise kuthana manje ngikhona ukunderstand ukuthi kunelikhehla noma kunabhuti. Noma ukuthi nobani wena just nje ngene lapho ukokota ugcoka lamabhantini. Belungu bangena ungena ngani nawe uyathi kwebelungu yobavusela. Ungena phethe cake or something ithi mina hello mina ngimakhelwane ngiyakuthanza shebe ngicela ungivulela ngene stonata tia sihlala phansi sikhuluma kenza lokho ufuna ngikhulume sengihleli phansi angani uyabona ukuthi igcwele lalela wena izinje usitococela ngalesimoke angigcwele smoke lamalanga nimhlalisa phansi mina ngizongena ngalesimoke yena ngathi uyakhwehlela yabona lesimoke lena shema yasicaphatha Ngolo ku-right phela nje singongena ngathi unihlakaniphile engichaza ngoba uhlakaniphile njengoba kwasokunikela emathiphu ukuthi ufunza ungena ngamastayela namaplani phela ukuthi belungwini ngena njani sengufunzisile mara elikhekhe ngicela logogo angibhakele ma-cookies space muffin ma space muffin space lawo ama-cookies lawo kunanisango phakathi ma space muffin uyolala mos angeke abone amakhebuli la ngibona ingoloza bye bye wena bye bye mngani uyobona ingelozi